eksplozivnih materijala. Pogledajte dalje. Milorad Novaković iz Vrbasa. Vojsku je služio 2001. godine. Običnu vojsku, nikakav specijalac. Nije bio u ratu, nikada. Učinio je krivična dela nanošenje telesne povrede i nasilje u porodici. Milorad Novaković. Idemo dalje, činimo ih sve poznatim. Nemanja Kovačević iz Futoga. Služio vojsku tokom 2000. godine u 63. brigadi. Nikada nije učestvovao u borbenim dejstvima. Počinio je više krivičnih dela. Obratite pažnju. Dakle, Nemanja Kovačević. Napad na službeno lice, nasilničko ponašanje, krivično delo protiv časti i ugleda, oštećenje tuđih stvari, nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nesreći, teško delo protiv bezbednosti saobraćaja i remećenje javnog reda i mira. Idemo dalje. Da vidite samo kakvi su to sve elitni, ovi veterani, a u stvari sve gori od gorega. Nenad Stanić iz Čačka. Odnedavno živi u Beogradu. Počinio je više krivičnih dela. I to zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, krađa dva puta osuđivan za krađu, oduzimanje vozila takođe 2 puta, oštećenje tuđe stvari, teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nasilje u porodici. Zbog navedenih dela osuđivan je više puta na zatvorske i uslovne kazne. Nema podataka o njegovom vojnom bilo kakvom angažmanu. Nema podataka. Iako se on predstavlja kao nekakav veteran. Ovo je jedan od najzanimljivijih, znate. Srećko Ivković sa Rudnika kod Gornjeg Milanovca. Predstavlja se kao vojni veteran i ispred ratnih vojnih veterana i u maju 25. išao na hodočašće na Hilandar. Prijavio se na dobrovoljno služenje vojnog roka 2023. Isti počeo da služi u kasarnu u Valjevu. Slušajte ovo. Nakon 2 meseca prekinuo služenje vojnog roka na lični zahtev. Dakle, malte ne za dezertiranje. Ga se namunio na slici. Nije učestvovao naravno, ni u kakvim borbenim dejstvima. Samo da se razumemo, služenje vojske traje 6 meseci. 2 meseca, 2,5 meseca i obuka. Nakon toga vas raspoređuju u jedinicu. On nije ni obuku završio. Kaže, više puta je činio krivična dela nasilja u porodici kao i dela navođenja na overavanje neistinitog sadržaja. Zbog falsifikovanja vozačke dozvole osuđivan je na uslovnu kaznu zatvora. Privođen je u Saveznoj Republici Nemačkoj zbog falsifikovanja, zbog čega je imao zabranu ulaska u Evropsku uniju. A pogledaj kako se što ti kažeš ovde na munji. Pomislio bi čovek Rambo himself. To važa, naš Rambo. Stavio i crvenu beretku, a nije mogu da izdrži, on je kao padobranac, a nije ni prošao pored padobranca, a nije mogu da izdrži ni osnovnu obuku u Valjevu. Lele. Onda gledajte dalje, nije tu još. Sima Redžepović, rođen u Parizu, živi u Beogradu. Predstavlja se kao ratni vojni veteran. Bio je upućen na služenje vojnog roka tokom 1989. godine, ali je to prekinuto nakon mesec dana zbog bolesti. Oglašen je trajno nesposoban za služenje vojnog roka. Počinio je više krivičnih dela, kao što su prevare, pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, kao i po osnovu remećenja javnog reda i mira. Još jedan, dakle, opasan prevarant. U vreme bivše Jugoslavije 89. godine otišao služi vojsku, pa se nešto isfolirao i posle mesec dana oglašen za nesposobno. Ali je zato natakario crvenu ovu beretku i glumata trebalo bi uvesti u nekim zemljama, ne možeš ti da staviš majstore oznaku elitne vojne jedinice, to se vodi takođe kao krivično delo. Pa vidiš da sme. Mislim da postoji zakon da ne sme. Vidjet ćemo. Idemo dalje. Ovo je jedan od, vidjeli ste ga na svakom, ja ga video na više protesta. Zove se Đorđe Pančić iz Kisača. Predstavlja se kao veteran 63. padobranske. Slušajte ovo, vojsku nikad nije služio, zapravo 2006. godine je služio civilno vojni rok uz prigovor savesti u Institutu za kardiovaskularne bolesti. Ratni veteran sa prigovorom savesti. Institutu za zaštitu dece i omladine Vojvodine. Naravno, nije bio učesnik rata. Slušajte ovo sad. Idemo, a sad ova je također cvećka. Kaže Branko Martinovski. Ne, izvinjam se, Nenad Martinovski, prostite, pogrešio sam. Iz Ovčar Banje. Izvršila se više krivičnih dela. Obratite pažnju samo ovo. Nema podataka o njegovoj vojnoj bilo kakvoj veteranskoj karijeri. Kaže, osuđivan za ubistvo, krađu, neovlašćeno nabavljanje i držanje oružja, neovlašćeno nabavljanje oružja za izvršenje krivičnih dela, zbog čega je više puta osuđivan na višegodišnje kazne zatvora.
Ste vidjeli vi koliko su to prevaranti? Pa idemo dalje. Evo ga još jedan Cvećka. Ovoga također znate sigurno sa protesta. Proslavio sam. Ovaj posira, ovaj voli da se Kaže, slike. Stamenković Žarko u pitanju, iz Niške banje. Vojsku je služio 94. godine. Nije bio specijalac. Nije bio u ratu. Učinio je krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. I nasilje u porodici. Tu kao žena. Veteran. Ima toga još. Da ste vi meni živi i zdravi. Milan Mitrović iz Niša. Šta je ovaj? Gde ovaj ratu? Pazite, Pečenjari nekako. ovaj je penzionisani oficir, radio u vojsci do 24. godine, nema podataka o njegovom učešću u ratnim dejstvima, učinio je krivična dela nasilja u porodici prema supruzi i svojoj majci. Tu kao ženu i majku. Ali je veteran. Šato, znate. Pa idemo dalje. Dakle, Borisav, izvinjam se, Belojica iz Kraljeva. Kenjuške. Također penzionisani oficir vojske u penziju od 96. godine zbog nesposobnosti da obavlja dužnost. Dakle, u nekoj vrsti invalidske penzije. Nije učesnik ratova, nikakvih. Nikada nije bio na ratištu. Počinilac više krivičnih dela, razbojništvo, lažno prijavljivanje, neovlašćeno nabavljanje i držanje oružja. Idemo dalje. Sve veteran do veterana. Radosavljević Sebastijan iz Blaca. Služio vojni rok u periodu od 93. do 95. Nije učesnik ratova. Ovo 2 godine nije služio 2 godine vojsku, nego je se skidao, kako se ono kaže, pa dosluživao. Izvlačio se od vojske. Počinilac više krivičnih dela. Krađa, razbojništvo, remećenje javnog reda i mira. Ovo je također ovako poznat, bar meni. Pretpostavljam i vama ako ste pratili vesti za njihovih protesta. Mislim da je govorio više puta za N1. U pitanju je Nenad Stevanović iz Kragujevca. Služio vojni rok 2001. godine u 63. padobranskoj brigadi nakon svih ratova. Nije učestvovao ni u kakvim ratovima. Više puta... Ti vidiš i po godinama njihovi da oni nisu učestvovali u ratovima. Da bre, kakvi. I evo ga Goran Pečinović. Vojni rok služio 87. godine. Nikada nije učestvovao ni u kakvim borbenim dejstvima, ni u kakvim ratnim. Vidi kakve naočare i šal ima. Ali zato ima naočare i šal. I sad, evo, nisam brojao koliko ih je. Ali sve veterani, sve foliranti, niko od njih nije stvarno veteran. Kriminalci i pogledajte. Ima je tu i... Tuku žene. Oni koji tuku žene i oni koji... Vidjeli ste, počinili krivična dela, ali niko od ovih, evo 1, 2, 3, 4, 5, ovaj mi je najsimpatičniji. Jeste, on je 6, bio na ratištu u Pečenjari. 7, pa ste ovo je osuđivan za ubistvo.